Kao dio uobičajenog paketa poboljšanja aktualne ponude modela, Volvo je predstavio nekoliko novih izvedbi svojih električnih XC i C40 modela. Najveća novost je da od sada varijante sa jednim električnim motorom pogon imaju umjesto na prednjoj, na stražnjoj osovini, što je povratak stražnjeg pogona u Volvo modele prvi puta nakon 25 godina. Obnovljeni modeli su snažniji, ali i efikasniji, tako da je zahvaljujući poboljšanoj efikasnosti hlađenja baterije na nekim modelima doseg po VLTP mjerenjima poboljšan za 60 km. Veličina baterije je ostala ista i dalje ima dvije opcije od 69 i 82 kWh, ali im je povećana brzina punjenja na 130 odnosno 200 kW po satu. Ako ste mislili kupiti Aston Martin DBS, zakasnili ste, jer svih 499 planiranih primjeraka posljednje serije DBS-a već su rasprodane. DBS 770 Ultimate je najsnažniji serijski Aston Martin ikada, a zamišljen je kao omaž legendarnom V12 motoru i DBS modelu kakvi se u budućnosti više neće proizvoditi. No prije nego što prijeđu na hibridni ili potpuno električni pogon, 499 sretnika ili spretnih ulagača uspjelo je uloviti zadnji vlak u kojem je DBS počašćen sa 770 konja i 920 Nm jakom izvedbom V12 motora. Za cijenu vjerojatno nitko nije ni pitao. Povodom 30. rođendana Twinga, Renault je pokrenuo kampanju koja poziva ljubitelje i širu javnost da pomoću umjetne inteligencije ponovo izmisle Twinga. U samo 3 klika svi su pozvani da učestvuju u osmišljavanju ideja na osnovu kojih će onda Renault napraviti stvarni koncept buduće generacije Twinga. A granica je samo vaša mašta, jer novi Twingo može letjeti, biti pod vodom ili u svemiru, ili biti napravljen od čokolade. Kampanja traje od 1. veljače do 31. ožujka. A kako učestvovati? Pa jednostavno. Uguglajte Reinvent Twingo i sve će biti jasno. Kultni BMW-ov tuner Alpina predstavila je svoj najjači model do sada. B5 GT nastao je na osnovi BMW-ove serije 5 i u osnovi je identičan Alpini B5 iz 2020. No iz bi-turbo V8 motora zapremljene 4,4 litre sada izvlači 634 konja i 850 Nm. Za usporedbu, tvornički M5 je i dalje još jači, ali je Alpina brža sa maksimalnom brzinom od 330 km/h. Ubrzanje do stotke traje 3,4 sekunde kod limuzine, odnosno 3,6 sekundi kod Touringa ili karavana. Dorađena je i aerodinamika kao i kočnice, a i proizvodna serija limitirana je na samo 250 komada po popularnoj cijeni od 145.500 eura, za limuzinu naravno. Karavan je 3.000 eura skuplji. Nakon što je prošle godine podmlađena A klasa, sada je na red došlo i zatezanje bora njezine kupe izvedbe sa 4 vratima, kao i shooting brake karavana. Preinake u vanjskom dizajnu su decentne i odnose se na novu prednju masku i odbojnik, te moderniziranu grafiku LED svjetala i novi stražnji difuzor. Unutrašnjošću od sada dominiraju jedan ili dva 10,25 inčna ekrana uz najnoviju generaciju MBUX infotainment softvera. Ponuda motora i dalje je vrlo široka i u ponudi su više benzinskih ili dizel motora, kao i plug-in hibridna izvedba, a u ponudi su naravno i dvije sportske AMG izvedbe sa 306 ili 421 konjskom snagom.